Beh, Aisyah kunaon ngalamun bae. Lah keparusing aing. Aisyah persing kunaon. Lah bosen aing geus 2 tahun jomblo bae, terlaku-laku ka bikang. Tenang bleh, aya aing maturan. Dek maturan naon sia? Maturan jomblo lah. Nah, itu. Semangat. Ya bleh, orang lanjut ngopi di. Mantap. Woi, Brek. Kemana sih peting-peting? Kelong coge. Aing maneangan sia gorengan meuli dari yo. Tadi Brek, ngopi. Lah, sia nawaran ngopi ongko, gorengan menges beak. So imut. Pan setengah anjang Brek. Lah, nasib jomblo mah kieu be. Pancet barudak masih terdeket kan si Dini. Lah, ngabenangkeun si Dini mah hese, kudu dibawakan mobil Honda Jazz bae. Ah Brek, emang si Dini ceweknya matre. Oh, karusing aing ge. Kumaha nya cara ngabenangkeun si Dini? Tenang Brek, aing buat tukang tiup. Nu bener sia boga. Coba tuh aing minta nomor HP-na. Tadi ge HP-na aya yang nelpon. Ngopi. Lama. Ajab ya. Oh, oke siap. Ditunggu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya mang, duduk mang. Ngopi mang. Aya naon jang tadi nelpon. Jadi cie mang. Batur kula seuseut kana bikang. Mana jang jelemana? Iya jelemana. Lah, banget lagi kos kieu pasaran. Lah, mamang mah aing ngomong sok ngarendahkeun. Lah, ayo bener mah, banget lagi pas-pasan. Piraku mang banget orang sake ganteng. Mang, aya sisa tadi cicing bae. Ah, ieu mah babaturan. Iya Kang, urang mau babaturan mamang. Tenanglah, ari masalah cewek mah kayak ku mamang diusahakeun. Oh, mang atur nuhun. Sami-sami kayak amun aya perlu mah kai mah banyak. Ampurannya jang. Mama nek balik heula ja waktu geus peuting. Atuh mang, ada di jalan. Kumaha teh mang? Sangale nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari najong mang. Untung aya si mamang. Hidup jomblo. Semangat jomblo. Gitu bagus. Yuk, semangat. Tuh, Semangat. 2, 3, ayo. Semangat. Di baju jalan lagi nih. Yuk. Mulai. Gini. Ayo. Gini. Ayo orang ngopi lah gitu. Orang lagi. Ayo Bleh, lanjut ngopi lagi kita. Ton lewat. Woi, Brek.
Kamana sih peting-peting kupol. Lah, menangkan si Dini Mahese, kudu dibawakan Honda Jazz bae. Lah, menangkan si Dini Mahese, kudu dibawakan mobil Honda Jazz. Gimana Jang, jalan mana? Enggak sama tadi. Iya. Pantes. Oke guys, kita kembali lagi di channel kita. Mantap ditawan. Kiku. Mantap ditawan. Ayo. Ini dari tuh. Ayo. Mak. Ayo, Mak. Masa tuh nyamang? Masih. Oh, Mang, atur nuhun. Oh, emang. Oh, Mak. ampurannya Jang, emang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di channel YouTube Angga City Cook. Oke. Maafnya cak-cak, lamun sia sok kagandengan ku aing. Bisa ya.